Bab 216 Riyadu Salihina darsu 1 hingal yewta en ta'kidu fi tentingol wujubi zakati waɗagol zakka wa bayani fadliha e ɓanginangol en ɓural kon ko e zakka wa ma yata'allaqu biha e ko yowodiri kon e zakka on. Qala Allahu ta'ala Allah dali wa aqimu salata wa atu zakka wa qala ta'ala wa ma umiru ɓeele yamiraka illa liya'budullah kamɓe tagore nder leggo ko alyahuda e nasara ahlul kitab wonano yewtede kono ko fof naati ɓe yamiraka si wona ɓere walla mukhlisuna law ɓe laɓɓinanamo addina hunafa ko ka newi ka yuqimu sala wa yutu zaka ay ɓe itta zakka ko ɗum on ɗe ɗaɓɓutude wadalka dinu qayyima jaka mo juuli itta al zakka hara o heɓali dinu qayyima wa qala ta'ala khud yahu nanga min amwali min morde jawle maɓɓe ɗen kamɓe mofte maɗa yo muhammadu sadaqatan sadaka ko zakka on ko fandaɗo to tahirum laɓɓinaɓe to zakkihim biha laɓɓiniraɓe ɗum jakka mo juuli hoori hajji ittali zakka jakka haray o laaɓali an ibn umar yettama abdoullah ibn umar radiallahu anhuma anna rasulullah nde nelaɗo alah sallah sallam qala ɓe maaki buniyal islam on mahama ala 5 e dow tugale 5 go'o shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ɗiɗi e iqami salati e ñiɓugol e julde tati wa ita e zakati ittugol zakka ko tugal al tataɓal ko hajjil bayti wa somi ramadana muttafaqun alayhi. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل غرق أرنو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا الله من أهل نجد جاء بهم من نجد سائر الرأس لا بلوبوي هور نسمع دوية صوته مدن نند سيوغل هيتو ماكونغو نينشاغل هيتو ماكونغو مدن نند ولا نفقه ما يقول وري men ala nande hay men ala famde ko woni wolde kon meɗen nande yaltugol hito ngon bruwi hito ngon kono men ala famde ko woni wolde kon hatta dana ha o ɓattimi rasulillahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fa ida huwa tayyujaka o yasal an l islam mo landade nelaɗo fi islam fa qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah o makanimo 5 salawatin ko waɓutuji 5 fil yawmi wal layla ender 24 heures on gala on wi hal alayya gayruhunna est ce que hino fawilan kadi julɗe go hara wona ɗeɗo farilla gala nelaɗo makila o e fus fawakima illa an tatawwa si wona yiɗa waɗa nafila ɓeydita fa gala rasulullah sallam nelaɗo allah maki wa siyamu shahri ramadana e hergol leyru suuma he ɗum ɗo kadi ko kala hitande gala o jaabi hal alayya taw sino fawilan ɗon kadi korkago gayruhu koyna kan ɗon kala nelaɗo makila o illa anta tawa so wona yiiɗa hoora nafila wona tenen e alkamisa ma 13 e 14 15 kala lewru e ko nandi tatay ɗum fa qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki o e qala o wi wa dhakara lahu rasulullah sallam nelaɗo allah jantanimo azakata fi zakka on kadi ko hon ɗum honno ittirte e koye gel ittete to qala o inni simi itti ɗum ɗon kadi hal alayya taw sono fawilan zakka go kadi gayruha koyna on ɗon qal nelaɗo jaabi la o illa an tatawwa si wona yiɗa itta sadaka nafila fa adwara rajulu gorko on hucciti yeeyi o tawi kanko yaqulu moyna wallahi la azidu ala hada wala anqusu min wallahi la azidu ala hada wala anqusu min mi ɓeydata ko nelaɗo yamiri lamɗo fus nafila kono mi ɗuytata kadi e fus kadi e o farilla komi wolana ɗon ɓeydata mi ɗuytata fa qala rasulullah sallam nelaɗo allah kadi maaki aflaha in sadaqa awa o mali o kalfi o daɗi si tawi o gongoyi tawi o respectoyi konngol makko ngol muttafaqun alayhi. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلاقى الله بعث بنلي معاذ إلى اليمن معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فاد اليمن فقال نلاقى ماكي معاذ إلى يهود اليمن si a hewti ko adi kon oɗo nodduɓe ila shahadati faade seydi tagol an la ilaha illallah wa anni rasulullah ala reteɗo sowno allah min kadi kon nelaɗo allah fa in hum tawi kamɓe ata'u ɓe ɗoftike lidalika e wowlugol ɗum fa alima awa andinɓe noon on sa anna lano allah ta'ala iftarada o fardi ala yimɓe maɓɓe 5 salawatin waɓutuji 5
fi kulli yawmin wa layla e nder kala jemma e ñalano mana kala 24 heures fa inum ata'u lidhalika so tawi ɓe ɗoftike ɗum ɗon kadi wattanɓe yeeso ɗon fa alimhum haray andi ɓe anna allah no allah iftarada alayhim o farle maɓɓe sadaqatan sadaka ko ɗum woni zakka tukadu ƴetteteɗo min agniyam immorde patron ɓe maɓɓe ɓen e kasare ɗon watu raddu ruttite kadi jolnite kadi ala fogaray wasuɗo ɓe maɓɓe ɓen kasare ɗon muttafaqun alayh ko andigol en toujours dewal ngal so ngal timmay ko ɗi tugale joyi kono surtout ɗeɗo tati e valeur zakka o mi mana وعن ابن عمر متفق على حديث كفتنا وعن ابن عمر يتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلى أماكي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد أماكي وأمرتم يا مراما أن أقاتل الناس لم يحبط يبين حتى يشهدوا هابي سيدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة بيني بيجلد وتزكاة بيتزكاة لأني فإذا فعلوا ذلك سبهوا ويدون asamu minni haray ɓe dandi e junga dima'ahum ƴiƴe maɓɓe ɗen mi warataɓe wa muwalum e joole maɓɓe ɗen mi jettataɗe illa bi haqqil islam sona ɓe tuusoya haqqi islamu go'o haray ko sabu ɗum ɗon mi waɗirta ɓe goɗɗum wa hisabum hasbore maɓɓe nden alallahi noon hino ko allah so tawi kamɓe dina kam fof ko ɗiɗo tati tun ɓe huwi ɓe hatti ɗon ma ɓe huwi ɗiɗo tati ɓe huwi dina koye cikon fof kono ɓe waɗi vaccatuji goo kadi toujours wa hisabum alallahi muttafaqun alayh kono min on haray deke tum ɓe waɗi ɗin ɗon tati haray junngo an ko ɓe julɗo haray mi wattaɓe goɗɗum وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا فاتنا وكان لاتي أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب يدي إمرد بيدو يدو بين العرب وبين فقال عمر سيدنا عمر مالك رضي الله عنه كيف سيدنا أبو بكر كيف تقاتل الناس كونهم حبيرتا يبين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا دو الله ماكي أمرت من يمرام أن أقاتل الناس من هبتهم حتى يقولها بلا إله إلا الله فمن قالها كلا ولن فقد أسم مني عليكم دي ودندي أما له جود مكن ونفسه يمكن مكن إلا بحقه شناس بحقه إسلام وحسابه حسبه مكن على الله نقال جون به نبي أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كون نجود مو بيرتامن دو يوم هبا يبن سيدنا عمر لاندي أبو بكر كنا فوق كل ذي علم عليم فقال أبو بكر جابي والله مي وندira la uqatilanna mi haɓay mi waray man farraga on sendidirɗo bayna salati wa zakati kala sendidirɗo hakkunde julde e korka e zakka min mi juulay kono mi ittata zakka ma min mi itta e zakka kono mi juulata mi haɓay on fa inna zakata ande zakka haqqul mal ko haqqe yawde ndin noon wallahi law mana'uni si ɓe sali kelan jonnude zakka o e galan ɓoggol gotol goy hara ko ɓoggol ɓe sali lan jonnude kanu ko ɓe laatino yo addunahu hiɓe jonnayno ɗum ila rasulillah faadene laaɗano sa sallam la qataltuhum mi haɓay ɓe ala man'ihi e dow ko ɓe sali kon jonnude ɗum ɗon qala umar radiallahu anhu saydna umar maki fa wallahi mi wondiri allah ma huwa ɗum ɗo wonali illa an ra'aytu llaha si wona mi yi allah qad sharha gomɗi o yanñi sadra abi bacry ɓernde aboubacry ne lil qital fiigere mi mana min mi faami wonali so wona tun allah yanñi e nder ɓernde aboubacry nden fi jihadi fa araftu mi faami annahu lhaq wonde ko ɗum woni gonga mi jaɓi muttafaqun alayh wan abi ayuba radiallahu anhu anna rajulan wonde no gorko goo qala o makanili nabiyi annabaji sallah sallam akhbirni humpitan bi amalin golle yudkhiluni ljannata naata e ɗelan aljanna qala nde laaɗo jaabi ta'budallaha rewi allah wala tushrika bihi ara kafidal e makko shay'an hay hunde go'o ko ɗum woni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salata ñiiɓa e julde tuuti zakata itta zakka ay zakka on accatake ka musidɓe julɓe wa tusalli wa tasilu rahima jokka en ɗam maɗa muttafaqun alayh haray de patron ɓe marɓe jawle no néglige no welsidi e ittugol zakka ha julde nden tun aransata ɓe natata aljanna si zakka on salama tawi sala haray watte yiiɗi ɗum wa abi hurayrata radiallahu anhu anna arabiyan wonde no arabiyan keejo ata nabi warno ka nabajo am sallah sallam fa qala ya rasulullah dullani tindinan ala amalin e dow golle ida amiltu tata sin golle ɗen ɗon tun feere ala feccere feere ala dakhaltul jannata min atay aljanna qala ne laaɗo ma kitabudallah rew allah wala tushrik bi shay'an hara sirka nalimu koni toujours ko kalimatu shahada on non
وتقيم الصلاة نيبا جدة تؤتي زكاة إتا زكاة أي زكاة ونجتاك مسيء رجول المفروضة فريلا وتصوم رمضان هورا له وصومه قالوي والذي ميوني بنفسي بيدي مونك أون إجونهم لا أزيد بإلة على هذا أهور دون فس فلما الله بأهو قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره kala on mo weltini ɗum kala on faalaɗo an yanzura nde o darata ila rajulin faada e gorko min aljanna ta jeeyaɗo yimɓe aljanna hakke ko tata nelaɗo asirani oɗo natugol aljanna fal yanzuri o daaru ila hada faade o gorko ɗo deke tun o jaɓi waɗugol ɗum ɗo muttafaqun alayhi hadisi on ko fottanaɗo wa an jabir ƴettama e jabir bun abdillahi radiallahu anhu qala o wi bayatu nabiya min mi ahodi e nelaɗo allah sallah sallam ala iqami solata wa ita'i zakati andi tuso zakka on accaka womi ahodi ene laaɓi yomi julmi ta zakka wonno suhi e laaɓangorede li kulli muslim kala julɗo momi yiɗi harani han faake momi tunanaali mo muttafaqun alayh wa an abi hurayrata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki ma min sahibi dahabin ala hay e gooto e jeyɗo kanŋe jon kanŋe wala fiddatin wona kaalise wona na'i ma dammi ma remuru ma mbuuɗi laaɓuɗi ko wiira kanŋe e kaas ko ɓay ko ɗum ɗon ɓuri valeur e jawle ɗen ko ɗum waɗi ala hay e gooto e ɓeeɗo laawi addi taw ɗo ittata min ha e ɗum ɗo haɓɓa ha haqqe mum on bimana zakka mum on no haaniri illa ida kana yawmul qiyamati so wona si laatoyke ñande darngal suffi hattu lahu ko ɗum woni ɗum ɗo honcinantemo sippantemo safaihu min naarin sippanɗeji mbollan yiite fa uhmiya alayha ɗum wancine e hoore muɗum fi naari jahannama ka nder yiite jahannama fa yukuwa biha ɗum ɗo paasire janbuhu becce makko ɗen o jabinuhu itinde makko nden o zoharuhu e ɓaawo makko ngon kullama baradat tuma kala o paasira ha wayi wasi ɓuttay o idat lahu ɗum ruttitanemo kadi honcintine kadi ha honca fi yawmin e nder ñalande nden kana nde tawata ko laatinde le ñalande darngal tawata ko laatinde wona leeri 12 miqdaru embere mayre on 50 alfa sanatin ko yer duuɓi wulure ɗi konteten ko aduna ɗo koni o gerdete e nder ñallal ngal peetu ha darngal ngal gayne darade ha ñawore nde gasa noon si o naɓe ka yiide hatta yuquda ha gayne ñawede baynal ibade hakkunde jiyaɓe ɓen fa yura yi e noon sa sabilahu laawol makko ngol imma ilal janna amma ka aljanna bimana o yaafama bonnere makko nden wa imma ilal nas kaka ka yiide allahu akbar oɗo si ɗum ɗo feƴƴini hayska ka aljanna o naatiri o naatira al yiite haray ko wiyete ko lettoyoni yo allah dandu en ila inna ya rasulallah fal ibli ngeloɗi goy qala nelaɗo jaabi wala sahibi ibli wona joom ngeloɗi men kadi la yu addimo tawata jaɓali ittude minna e muɗum haɓɓa ha haqqe mum on wa min haqqiha no jeeya e haqqe ngeloɗi ɗin halbu ha ɓirugol ɗi yawma wirdi ha ñalande ko ɗum woni e jolugol majji bi mana ñande ngeloba mban hani nden ittede zakka so tawi ko kamba wona ɓornede yaltine zakka ɓirugol mba hara on tigui ɓirali mbalego hara o ɗoytali ɓiraɗanna illa ida kana sona si laati ko yawmul qiyamati ñande darngal butiha laha waɗante mbangeloba bi qa'in ɓarɓarin ko ɗum woni galaɗi tufayɗi awfaran timmuɗi ma kana to ɓuri no ɗi laatorno noon ka aduna la yafqidu min ha tawa e woopata e majji fasilan ngaari wona ñale wahidan hay e woote tota o huta ɗum ɗo fo yaaɓirayno ɓe akfa'i ha kormoje mum ɗen wata addohu ŋatiramo be fo wahi ha kundule mum ɗen jurorama kadi galaɗi mum ɗin kullama marra alayhi tuma kala feƴƴiri e makko awwaluha ngeloba arana ɓan rudda alayhi ruttite e makko kadi ukura ha sakkitora ban fi yawmin ko ni gerdete e nder ñalande darngal nden fof e nder ñalande kana laatinde miqdaruhu embere mayre 50 alfa sanatin ko duuɓi guluji 50 hatta yuuda ko ni gerdete ha gayne ñaawede baynal ibade hakkude jiyaɓɓen fa yurayi e asabilahu laawol makko ngol imma ilal janna wa imma ilal nar amma ka aljanna amma ka yiide qila inna ya rasulallah kayne la fal baqara wa ghanam lay go e dammi ɗum ɗon kam moyta alzakka nafusu qala ɓe jaabi ɗon kadi wala sahibi baqari
wana jon na'i wala ghanamin wana dammi la yu'addi minha matata istalimu haqqa haqqemu illa idha kana sunati fi yawm al-qiyamati nyande dargal butiha laha waɗante dammi ɗin e na'i ɗin biqa'in ɓarɗarin galaɗi tufayɗi la yafɓudu tawa wopata minha e majji shay'in hay hunde laysa fiha aqsa'u tawa ala kadi e majji kanji mummunteji wattaɗi ɗon ɗin ɗi o ittatano zakka tawa ala e muɗum horikol sakko nahara kol ɗon tedda si yaaɓimo ma si wino jurademo doole ala wala jalja o wona laƴaykol wala adba'u wona kol e aladur wotu tampahu ɗikko ni ɗi jurortamo ɓe ɓuruni ha galaɗi majji on o tata o huɗi yaaɓiramo ɓe azulaliha azulafiha kormoje majji on kullama marra aleyh tuma kala feƴƴiri mo awlaha aranokol rudda alayhi ruttite e makko okra sakkitorongol fi yawmin e nder ñalande kana latinde miqdar embore mayron 50 alfa sanatin ko duuɓi guluje 50,000 an 50,000 years koni gerdete hatta yuqda ha gayne ñawede baynal ibadi hakkunde jiyaɓe ɓen fa yura ye sabilahu lawal makko imma ila aljanna wa imma ila annar ila inna ya rasulallah fal khaylu puccigoy mono mari ala nelaɗo maki alkhaylu pucci kañum salasatun ko tati e mana ko façon tati hiya ngum pucculi rajulin wonande gorko joom maggu wasirun hara ko dongal makko o hiya e ngum pucculi rajulin wonande gorko on siturun ta ko sutura makko o hiya e ngum pucculi rajulin wonande gorko on ajurun ta no woɗanimo baraji ko ɗi pucci tati yo Allah hokkor en pucci tawɗi ko wodanɗi en baraji ɗi hara wona surroye ɗum en tun wona ko won toyta e dongal e hoore men fa amma lati amma ngum puccu hiyangu kañum lahu wonande joomum wisirun ko dongal farajulun ko gorko rabata ha o huma puccungu riya an fi yingo wa fakhran e manti kanko oto on ma moto on koko waɗiri e yingo e manti e bungo woni wa an ala ahli l'islam e haɓirɗu yimɓe islamu ɓen toɗena faya lahu ngu puccuɗo ngal otowal ɗo mbamba ɗo o avion ɗo wonani oɗo wisirun dongal bakkatu ndikka so heɓano wa amma lati amma ngum puccu hiyangu kañum lahu wonande jommum siturun ko sutura tun ko heedode baraji ala bataji ala farajulun ko gorko rabata ha o humangu fi sabilillah tuma lam yansa retti kadi o yejjitali haqqallahi haqqe Allah on fi zuhuriha e ɓaawo maggon bi mana o humangu puccu o garangal otowal ɗum ɗo ko fi sabilillah ko fi dine Allah kan e julɓe ɓen o itta kadi zakka mum on o ronka welsindade wala riqabiha wona dande maggu on o ronka welsindade ɗum ɗon kadi fayya ngu puccuɗo lahu wonande mo siturun ko heedode ko sutura amma lati amma ngum puccu ta ko ɗaɓɓango ngon hiyango kañum lahu wonande jommu ajurun ko joddi farajulun ko gorko rabata o humango fi sabilillah ili ahli l'islam fi yimɓe julɓen fi marjin e nder dingira aw rawdatin ma dingira si wiyama marj ko dingira nayi e dammi si wiyama rawda ko dingira ngeloɗi fama akalat kala ko nguɗo puccu ñaami min dalikal marji e nder afwan marji on ko dunkire rawda on ko weedu kala ko nguɗo puccu ñaami min dalikal marji e nde dunkire awir rawdate ma ndu weedu min shayin immorde goɗɗum mba ñamata e ɗum illa kutiba law sona windantemo baraji adanama akalat embere huɗo ha ko ngu ñaami kon hasanatun baraji wa kutiba lahu windanemo adada arwafiha embere jaañe ko ngu ɓakki kon wa bo waaliha e bawle ko ngu sonki kon hasanatun baraji moƴƴereji wala taɓo taw tulaha ngu taƴitata ko ɗum woni jundi nden ɗon dunkire ma ndun weedu e fasatan nat ngu ƴawa sharafan pellun ko ƴelliti aw sharafa en ma pello ɗiɗo ɗum ɗo fof illa kataballah lahu si wona Allah windanaymo adada athariha battane embere limore batte ngo puccu fof wa arwasiha e jaañe maggo fof hasanatin moƴƴereji e wala marra biha feƴƴirtango kadi sahibu ha joom maggo ala naharin e caangol fa sharibat mbayara minhu e caangol ngol wala yuridu tawa o falanoka an yasqiyaha yarnugol ngu illa kataballah lahu sona Allah windanaymo adada ma sharibat embere ko ngu yeri kon hasanatin moƴƴereji ilayna ya rasulallah kayne laadal fal humru mbabbi ɗingoy kare ɗin ɗon kam mo heeɓi yittali zakka wona ella qala nelaɗo jaabi ma unzila alayya jippinaka e an fil humri fi mbabbi ɗin shay'un hay e hunde illa hada al aya sowona oɗo aya alfaddatu
ko ɗum woni weddiɗo aljami'atu moɓidirɗo on ɗum woni on aya faman yamal kala golluɗo mitkala darratin yir abbere jarra hayran ko moƴƴi yarahu o yi'ay o hetta waman yamal kala golluɗo miskala darratin yir abbere jarra ko boni sharran ko boni yarahu o yi'ay o hetta muttafanal bi mana mbabba lego yawa zakka waɗɗake mo moƴƴike mo itti sadaka e muɗum nafi julɓeɓe nafi dina kay mum mo mari baraji mo lorriri julɓeɓen e mo lorriri dina kay mum ara mo mari bakkat ko ɗon fannude nde legoy wasa lafsu muslim wa mana ɗa ɓe firande en dow to ko fi ka mummunteji ɗin jurotoɗon ka wiɗen ɗon botti halaha waɗante ɗi biqa in wiɗen galaɗi ɗarɗarin juutuɗi ɓe firande moƴƴa ko wiyete ɗa wa mana ɗa almakan ko nokkure almustawa fotodirde alɗa ko boowal afwan wona galaɗi ay botti halaha ko weƴƴitante ɗin geloɗi biqa in boowal ko ɗum woni terrain yaajuɗo ko ɗum woni ko fanda en faami ka minal ardi immorde leydi alwasi yaajuɗo mi mana alɗa almakano ko nokkure almustawa fotodirde minal ardi immorde ka leydi alwasi yaajinde wal ɗarɗara al amlasa mi mana ko ɗum ɗo woni galaɗi ɗi en faami ka har yo Allah tabaraka wa taala faami en yo Allah arsuko en e taranagol darnugol tugale islamu ɗen e jowi kala seedi tago Allah rewteɗo sona Allah nelaɗo meɗen ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam juulugol ittugol zakka horugol hajjugol ka suudu makko ni nana en kadi woɗɗitagol kala ko bonnanta en ɗiɗo ɗiɗi ya qayyum amin wallahu a'la wa